Prateničko praši ima zbor Pratenik od Petkovski Tito. Povedali. Gospodine premijere, prvo podnosna nam vredat. Da li nešto nosam u glavu? To i ne možda znajete koliko nosam u glava. Ama koliko vi nosite u glava, znaje cijela Makedonija i međunarodna javnost. So to što vi sve zgadi od Amerikancite, od Francuzite, od Germancite, pokažavte koliko nosite u glava. Pokažavte kakva politika Makedonija praća po svetu. Odnos na to što su mi jas napravili, koji je moj stav. Evek je vi go kaža moj stav. Moj stav, od sve koje još bil i sega je, od kako počela problem. Geografska odrednica za koja će se dogovarati Makedonija i Grcija. Ama vi ne možete pobegnete od stavov. Vi koga izlegovte 2006. 2008. Pa daj da sedneme na sobranje, pa da ne licitirame. Da ne licitirame. Ke sedneme i ke go dogovorim. Malko je geografska odrednica. Štopirajte mi vreme. Vašio, kažap ja, zar je malko je to geografska odrednica? Može da vide geografska odrednica gorna, severna, kako sakate? Kako sakate? Dobro, što, ne bi se svidjeli to? A, ne, da. Vaši od problem, znajete što je? Vi koga dojdete za premijer, rekovte ja ne sam Makedonija, vo NATO i Evropska unija, ama nikakvog kompromisu imate. I vi ne smijete da napravite kompromis. Otići go izgubite najsilniji otadut za vladejenje održavati. Vi so nacionalističko-populistička retorika se održuvate na vlast, gospodine Gruevski. Pa to im je jasno i nastite deca. I ako napravite kompromis za ime to, vaši od najsile na dud go gubite od rakav. Zato ne smijete. Inače, 2008. godina predloživ rezolucija go sobranijet, so aklamacija beše prihvatena od site pratenici, deka treba da sednete vi i predstavljate na državati, zajedno so eksperti, nevladine organizaciji, da podgotvite strategija kako će se borime so takvata politika na Grciji. Što ne mrdnavte, barem jedan prst nešto da napišete. Pa vi ste premijer, pa vi nosite najgolemata odgovornost. Govorite referendum. Vikate deka vo programata na VMRO za sve koje mi... Vi čekate prihvatljiva ponuda od Grcija pa da idete na referendum. Raspišavte referendum. Koji vi preći da go raspišete referendum? Moja ta pozicija je jasna. Vaša ta je mnogo matna. Vi imate jedinstvena cel da zamajuvate ljudjeto, da sejete magla i da što poveće se zadržite na vlast. So nacionalizam i populizam. Nema. Prašaj. Благодарам. Нема дополнително Пратеничко праша.